Na hii sio pwa. Akenya ni makorwo makirakario ni mitugo ino mona igikwo ni Maina Njenga ni akorwo ikirorio kuri Pastor Dorcas riria agutabanagia igongona ria mahoya kuria Nyeri. Video na mbica ici cia magigi ciakorwo igitheremio guku online ikionania uria Maina Njenga akorirwo agika mutumia wa Rigathi Gachagua kuria Nyeri o riria gutabanagia igongona riuma inene ria mahoya. Muthenya wa Saturday, Pastor Dorcas ni aratongoragia igongona rirari inene ria mahoya kiharo-ini gia Kamukunji kaunti ya Nyeri, kuria nyanake irakorirwo ikiyumiria na ironekana ta irenda gukorwo ikiharagania mahoya macio. Na thutha mutheri turakorwo tukiona Pastor Dorcas akieguta pulpit-ini iyo. Baadaye Maina Njenga tongoretio ni nyanake ici ni aragikorirwo akioya stage thutha wa Pastor Dorcas gugikorwo akienderio guoya ni nyanake ici irathondekaga barabara niguo Maina Njenga akorwo akiingira kiharo. Na riria Maina Njenga arakorirwo akiingira kiharo arakorwo akionekana tagarura mucamanio ucio wa mahoya na gutuika wa gisiasa, kuona ndeto yo ni akorwo igitrend muno guku online. Ni akorwo igikinyira Deputy President Muhagure Rigathi wa Gachagua na akorwo akirenda matukuya muno akirekereria ndumiriri yake ni undu uria akionire Pastor Dorcas agikwo ni nyanake ici itongoretio ni Maina Njenga, na akorwo akiuga ati this is the lowest way a government can go ni gwekorwo ikipass message iria irakenda gupasi, akiuga unleashing the leader of outlawed criminal gang and his goons to disrupt peaceful prayers and discredit the altar is the lowest any government can go. Rigathi wa Gachagua akionekana kurakario ni mitugo ino irakorirwo igitafanio kuria Nyeri kiharo gia Kamukunji, agitikia ati thirikari niyo irakorirwo igitongoria Maina Njenga hari gwika maundu maya kana kuhe Maina Njenga hinya wa gwika mitugo ino. Kuona Akenya ni makoretwo point out to maundu tuiganona tukigie musafara uyu uratongoria Maina Njenga, na Kenya ingi ni monekana gukorwo makirakario ni mitugo ino iragikorirwo ikihanika kuria Kamukunji kaunti ya Nyeri riria mahoya maratabanagio kiharo-ini kiu matongoretio ni mutumia wa Deputy President Muhagure Dorcas Rigathi. Ni ndeto iria irathi na mbere kwariririo guku nenda-ini cia ukinyaniria, andu mwanya mwanya magikumithia ciiko icio irakorirwo ikihanika kuria Kamukunji makiuga siasa citu citiagirire gukorwo igikinya haha ndigutenderithia ici makiria. Gwenda tucamanie in our next one na makiria down the comment section tukorwo tukiaraniria thina mbere na kwirorera video citu.